Skele, angibai skele, uza ngokukele, skele, skele, uza ngokukele, angibai skele, skele. Sanibonani bafethu, and this is your boy uKatlego Ntariana Mula aka Mr. Soweto Kamfele Amatsiba aka Mr. Cool himself. Welcome to iKastle Vukile bafethu. Don't forget to like and subscribe and leave your comment down below. Uthi Soweto sigethe bafethu. Ngivana izinja zami bafethu. Yazi waya mfana strata, if it's not a strata re kontlong Robert rona re ntho tsa ba sepatse ba di yitsang. Ngama kwetho one and only bafethu general awa awuthiyami iphethe umoya umkhozi wami bafethu umusha showini mara mabahlangana bayithiwa amahlasi. So ngizocala ngapha because lo seniyamazi bele siza ngapha then uzonishaya welcome boma home welcome yabo because awatshela ukuthi ubani ubuyava udume ngani background kancane. Yeah, sure bafethu. The voice ne. Sure bafethu khambani nemnandi. Ngiringana unjika vele lawa amahlasi angithola vele. Mina vele ngisuke eDK angithola ngayi eDK ezone 1. Yayiphatha ngiyami bheka. Qwele. Ne awutshela abantu mfethu abangayazi izone 1 ukuthi kwenzakalani. Khambani izone 1 because mina into engiyazi izone 1 shop ne njalo amawuya kudlala ama dice kuyabhenywa kunasebhareni kubhenywa ithai like nje izone 1 ngathi ayikho deep blue. Izone 1 file mina ngikutshele njalo mangithola. Izone 1 file mangingasho mina ngokubona kwami maka ngitholakala isikhathini esibhaya. Ngithola mina izone 1 mangifikile nginokuthi thola isijida file lisha ipipe amadice kuyadlaliwa zwiphi disk ibheka yonke into iyayenzakala la ema1 yayiphatha ne okay mkhozami athi jumpele ngapha ke ngulubeni enkulu ezakaningi eshowini lo yoza le show izithi million subscribers and bafethi actor lo muntu bafethi ne he's not just a storyteller, he's an actor. Uzokhipha nje amasinyana wokuactor kunestory azibhalayo manje uzozikhipha soon, so make sure you watch out for General Mahlasi. Danko mkhozi wami. Awukwazisisa ukuthi ubani mara sebayakwazi yazi mfethu vele sebagcwele ngeke ngizazise everyday yabo ne so angitshela wayefana ukudisa ukubringa umfethu obviously they are me fidi fidi igrade fidi le yami bamba into ebhekile fidi into nezibhayo ebamba since nezinye vele ehlase ezinye ziscars yabamba ezinye zingatholakali kanjani bamba since itholakele isikhathi esibhaya ngisanokuba nayo. That's what I say. Ne so mina into engifuna ukubuza yena out of everything yenzakala eSoweto wakhetha ujoin ihlasi. Mina feeling ngitshele mina feeling ngesikhathi ngiqala ukuhlangana namahlasi feeling indaba za last year yangithola vele benginezinye abo TK yangithola abo TK kanjalo sathini asihleni ngithola abafiti siqaleni sibangabanga ngithola asiqala sibangabanga kanjalo feeling safika la ema5 yangithola feeling kula khona ngiqala ukubona bomzala yabona feeling kushaywa amaphasi kuyasukuwa kuyajiviwa bheka cho uyangithola kunjalo kebheka kaqaliwe isibangabanga kula khona sengicala ukubloma nazo lezi zami kuthe kafika nini this year ngaboma March vele this year sichungu ukuze vele sengibe ihlase vele nami sengigcwele nabafithi nabo sebayasho fili yangithola ila vele bengile eKaslami enhleke ulwa kanjani yangithola like thingithi mokila ama fight la ukuthini abomakhelwani uyabo manje bangitexta fili yangithola bebangitexta bathini intwana yami ngicela uvele yabo kukanje nakanje yangithola ngibe nyasho khamba intwana yami ringa nami athina ayisesixoxa movela feeling ngiyakhuphuka vele nami mangifika la uyangitshela lo mntana lo naye man kukanje nakanje labantu laba bamphathi grand feeling ngithola ngijumpe
ngiphethe nenye besiyi2 yangithola enye yami so yangithola siyajumpa vele asijumpa kanjalo siringe nazo grand leziya e1 fili ifuna ukungishaya ngeride ngithola iyangimisa umacala yabona mayingimisa kanjalo yangithola fili iyasuka sincengana nazo lezi kuphuma umndeni kuphuma umndeni kakhona bashaya mina naliya yami basithela nangelontuzana eside yo bheka la masithi ifight yastopa kancane fili sajika ngaseparkini fili sithi silanda izami yangithola sihlangana nabo vele lezi zami ngithola siyabuya masibuya ngekasi sihlangana nabo umfowethu ngithola ngibe ngiyashaya bafethu izo lezo ngiyadaleka ngidaleka khona yikasi lezi zami zibe ziyasho ukuthini udalwa abobani nje yami ngithola ngibe nyabasikela vele indaba ibiyasho zibe ziyasho lezi zamabheka sibaqwala masibaqwala kanjalo abheka ngabe inyinto la kwenzakala ngingitshele ngaba inyinto akazi ngithanda indaba ne akangitshelela yo obvious mawuloko uringa ne no general uzolokela era because bekakhona naye so i conversation sasicocela uzolula ukukhumbuza sitho ngivele ngithola ugeneral yena thina sibagqwale nje yami ngithola sabagqwala kanjalo ayifili lezi iphuma ne space for rock space for rock yabona ngegoli ngapha angifana namagoli la bheka ngithi ngiyabaleka le yami thini ungabaleki tshela ukuthi le itina lezibili lapha epavementini igcole egedini bheka sisiqedele kulela dladla phela ukuthi ziyaphosela bheka lezi itina lezi lapho sithu phambili kanje ezinye zingayemuva ngiyabona sabaleka la sipha labantu chance sho shithi labantu sibavalele ejardini sime gateini kanje amakhomana afuna ukuphuma phethi ibhetho nibasho ngedeni asike sathina la never builder kutshela ukuthi bathela wena ngepaper spray wamkhasa ngepaper spray umfu khuphukenye yami ilontuzana unjandini vele yakhuphuka vele mekakhuphuka kanjalo ulanda ezini fili meka yehla vele usithola vele ama fight vele siwaphelile yangithola kufike nalezi zami vele ngithola lezi zakithi ezasevele ngikhula nazo ngithola zifike nazo lezi ngithola bheka sizihlanyele emuva abantu abaningi sebahlanyele emuva bafuna ukuhlasela kulela dladla leliya asazi sakhuzeka fili savaya kuke kathini kufika ilanga la kusasa umfithu angitext ngisesigela vele yangithola ngitexta kanjalo athini ntana yami sizokulanda fili yangithola ngibe ngidafile nje ama flop ngizonimela egate or mina ngizonithola egate yangithola fili bafika bomfithu after school yangithola abheka befika kanjalo bathina bomfithu bafithu asilandeni lezi yangithola siqale sidinamili ngithola masifike enamili afili yabona sidonsa inkwanko ngithola sidonsa abantu sesibanga ngiyayihliwa bheka makihliwa kanjalo tshela ukuthi sihlangana nomunye umntana omncane ngithola sithumela le mntana lo sithini hello nana cela uyosibizela umuntu kanje nokanje lapha kulela dladla leliya uyangithola le mntana lo mekabuya le mntana lo athini bathi akekho yabo sithi ukhiya ikinking iphume leya mayiphuma kanjalo leya iwani yakhona lezi bezi ngishaya phume wena yakhona mayiphuma umacala vele iphethe ile kitchen knife engakanani ifile bheka lapho iyangikhwaza umzabaphe macala yangikhwaza kanjalo ifile ayabona nami ngithatha ibag kumfowethu ngithatha inephanga ngaphakathi yabona mangithatha le bag le bheka ngibebheka nyamqondo macala saqondana tshela ukuthi umacala icala ikhipha le kitchen knife anambheka ngiyidonsa le lapha shaya isandla macala ngishaya isandla kanjalo
umshayisa athi ayamshaya vele la untanga bebathi bamdala la untanga shini manje lapha isheshe yamthayimela The fastest live long. la untanga beyiphethe enye into untanga umgozogozo bamba ya ukufika kwayo vele lo ntwana ugcwele vele ukuthi like emagonini vele into esishaya kanjani awukhiphi umuntu asasefero bamba ngoba kanjalo uyamthukuza uyosuka ethasha mawuntanga ihode and ibhayize ngokuphinela intwana encane ini igo yena uyasho ukuthi akanywanga ubiza untwana phinde nali yami uyasondela phinde mayisondela kanje lekhipha kusho uma enye into engaka anale yami kusho uma iyakhipha phinde iphanga lenganakanga le yami mayisakhipha iphanga le kusho ukuthi sasukumisa isandla kanje kanti lese ithayimile yakhipha fast yamshaya esandleni esathi wehlisa kanje yeba yahlangabezana nesandla phinde like imakathi umshaya kanje kanti nephanga lamlanda yeba you should manje da bayishaya kusho manje yebamba sakufitha intonya yafitha ikeca kancane uyayibona izwi angithi sibheka le phezulu shit nalihata liwani daleka wonke lamasini phambi kwehata kanje libhekile liwani la khata lihambi nangevene lihlala ngakhona la findo yeba ngithini vele ngiyabona mina ngamanga ngiphethanga fokoni ezami isafuna ukudala le ngithini ngoba ngiyabona la ngamanga ngithini ezinja zami azivayeni ayi lezi zami azikhuze angibona ayingazikhuza ngane vele bafethu ungazohlanya amaphoyisa bafethu azizi khani sibaphama amaphoyisa thuka umjidi ayibo ava ngithi usathava ipolice station yeduze sesiyaqala ke sithi khilo untanga sekakhabathekile siphuma kanje sithi zone 5 baba masifike lapha yase relax kusha amapipe ibheka seke celebrate untanga ukapekile ke la yes abheka liyana manje after lelo scene like when azange bakuvulela icase or anything vela phelele emoyeni afili yazi yangithola icase yona bayivula ngithola bangilandela ama CID yabo macala ngithola bebangilandela ama CID bathini ngivele nini balethe ngeFriday bathini ngeMonday ngivele epolice station neolid lami ne-birth certificate yami fide Monday saya fide lapha asimtholanga lo detective lo bathini sibuye nini Wednesday azange sabuya vele since yashabalala lapho Kushidayithina iqala bisilathenda kayiwana silathende kaningi bheka if detective ayikho child unala iseshayelwe khona phela meeting ebamba la sasifuna ama green beans la bekudalekani ayilapha besiphule ezinye nodwana kwenzakaleni shithi bezivoncince green beans ebamba yo thina sicela ukuthi incoze green beans undwana ebamba kanti ngenhlanhla fele thina singabantu abathanda ukushaya ihala kanje ngalela langa sazi kwenzakalani savele sathatha isigqoko kuphela ebamba kwathatha isigqoko kuphela lapha amafoni ayithu waphethe untanga asinandaba nawo savele sathatha isigqoko kuphela kanti untwana nayo izohrebs isigqoko sakamacala ibaleke ebamba untwana iplug laya sike sayike icengene esikwele silanda phakathi esikwele shaya uvimbi manje wama security inavi liphosela le cherry amacala ulandi navi file ngadawo yababa mina sengiseni ngaphandle sengishintshile phela yimi omisuntwana untanga uyovoncile yababa mina ngifike ngamaphambili leyavela ngemuva yathatha yebaba mayibheka sekishintshone ngeimpahla yabamba vele bengishaya ijazi ilanga lakhona bekanyiwe fucked up bekanyiwe fede ngithini ngithi ayizinja zami ngoba niyabona no sekukanje nje mina ngizwana namaphoyisa ngigayani yonke into enimamile mina ngivaye nayo nyikasi ngoba uyabona la zizodaleka kuzofika namaphoyisa fede lezi zami zimamele zilethe zonke insimbi fede ngisifake ejazini shimanje la jazi vele bengele insimbi yebami shuthi yibe linebhokodo ebamba lelo bhokodo la khona dabukile kushuthi lihamba lenzansi ke manje yebamba yeah lisanongena iphanga lonke kanje yebamba kushuthi kuvela le party lokubamba kuphela ukuthi mase sokhipha vele manje isukile ehlala ebhokodweni yo ngasacwala yebamba bheka ko relax wakela
bese le awuthi le okay shabo nephaka umuntu ama-green beans umuntu kwayenzakalani after obvious kushuthi mangiqeda kuthatha le miamo mina ngihamba nayo uyayibamba shuthi sekusele igoni nasala ne kusala amajita esikoleni mina ngihamba nemiamo ngoba angisulo muntu wamaphoyisa uyayibamba and vele sonke siwafatile once kwafika amaphoyisa la afika sesha azothola ezinye izinto mayabona sesingenele ezinye izinto manje ngenzeni ngithathe lezi zinto ngihambe mangihamba nazo lezi zinto ngifike engojini hayibo ayezama zikakafiki ke manje into esithini le mangithi ngiyaphuma engojini ngizwa bathi general ezakho ziyalwe esikweba bisukile alapha sengibuyele engojini ngidonsa zona le nsimbi ngikhuphuka ngenye into ke lapho sengiwani khuphuka kwami ngikhuphuka ngamanye amasimbi ukufika kwami ngihlangana namajita endleleni aphethe iphacalantwana eliwani ele Adidas la sitho ngesquare yazigambala vele angithola ukuze vele yasi sekuyimpi lapha basikhiphela ngaphandle vele la ama security lawa untwana vele yena emiseka vayile avayisa imiarm yangithola ayibe basikhiphela ngaphandle ayazi le yami yangithola cala yayisusa ishale yangempama leya ameka ishanga empama angisazi nokuthi lapha ukuthi bayidale kanjani leyana because mina ngizigcine mina sengilontuzana sengibambana nale lethathela isigqoko leya macali kangibamba la yangiloma yakuloma kuyangiloma thumpi ayikuyangiloma macala sky samaviki ngiyabona abheka kuyayehliwa makehliwa sibe sihlangana nontanga jeli kuTuli maceda umacala iphindi yangitexta vie eating blomava yangitexta ngize nginikhomba ngize ngitebheka leni ingitextile nde yiyo le iyangibuza ngiblomava ngayiblocka same time umacala kanta after boma iviki ayonta lapha yabasithetela kushuthi mayisakhuleka ke laphi maybe abantwana sedlabaza budedenge kasi lapho kusakhana ingena lawa amnyama kuyawa kadumi kakhulu ke webamba ekasibheka saphethwe yithi vele hlanyele emuva kanti masithi shuthi sibabhaya sithi ayihlase ngojini liyasha baba wami masithi kuvela umadala kamacala bam ufika uthini afela uthumela abantwana ukuthi bazobiza mina nomzalo bam bangeni intwana ziyashayitha bayobiza ubani umswano general dawe bam bafile pheka simangele umadala usibiza soyithufa nakho ngaziphi afile sibe sisukuma ngiphethe igone vele ngihlezi ngamile ngalezo inkathi asiphume ehlase sakhuphuka ukukhuphuka kwethu ntanga kusho mayikhuphuka yimi umadala umswa amajita bemipipe engojini baba mangithi seSofia khaba umswa kube kuvela igreen beans lamba ngenyawo nento ethi ayijika baba manje hayi baba ngike ngathi ngiyajika baba umadala athi uyapi anethi ubizwe yimi ngithi ngifuna ukuphuza amanzi ndiyi baba baba yafasa baba umadala uzophuza la kwami asibe siyangena la le patrol mangithi sadlula kusho masiqala ekamereni namzwala siyofihla amagoni ayibamba shini masangena phela eminyango masithi sibona ngebhuthi la lishayinayo masithi sibona ngebluku eligreen la ayisiyashayino ishubile ke manje ishubele show asavele ebaba mzana singene ekamereni lakho sifihla amagoni sikhipha amagoni fast sifaphatha kwamatras siphuma vele sesi innocent ayibamba sikhunda filisho masifika lapha emeeting yokuqala yeses leya ntanga shini manje ihlanya ngami la efa ngegama lami bengishayine phacala Adidas lapho nontwana ivoncipha cala Adidas liwa mara yena uthathelwe liwane elifana nelami leya baba ithi ubani ugeneral la feel ngiyasho yimi ugeneral ithi uwe lo thathela intwana yami la ayingididekile mina ngithathela intwana yakho manje kanjani webanga ayiyasho baba leya baba ukuthi general uthathela intwana yami amaphace Adidas ngapha wena ubuwaqokile
awungijwayela kabi masana ngisazonibonisa ngizonifundisa isifundo ngiyabona baba la yasithusela baba iqinile ayilahe ntanga ithi ngikwaze nengane yami ise ICU manje nikwazile vele ntanga ayidalanga yini njoba ngitshela ukuthi mina angicavi uthi kwazi ubani how many holes angazi ayimakali yayo ayidaliwe leya shuthi legoneliwa nebelisele yile sebenzile ukuthi ubani akwaziwe namanje yeah so umntwana haya ICU why ICU like yazi khamba ikhona ilevuthiwe legwaziwe lethathela isigqoko yona ayikwazwanga kwazwe levuthiwe eshokuvutha sometimes amaseme bamba kwabe intebhaya ke from there file bamba le afile yasho yaba thi general Nzonya le mpahla lezinya ngifuna ezintsha by 2 days bese itshela abazali bethu athi ngicela ningabapha imali labantwana ngifuna bayiphandle baze bayithola and once bangayithola mina la ngifika nelona la ithi ngizofika neviki eligcwele ama green beans and sazonya ke strong ayinathi siyabona shit bathi basinika 2 days siyabona phela la muntu lo uchaza ukuthi sigange ngenkani uthi abazali bethu bangasiphi imali ntanga shudimele siyoganga ngapha ungibuza ukuthi baqale Adidas malini 7 clip maybe malini 250 cabanga leyo nto malini shuthi sekumele sikhiphe no itawa no uyabona shit kozimelo gibele ngapha webamba siyaphayiziseka intanga lomjito wethu sinika 2 days afile nami ngayigoqa ngathi afile ngoba kade sebathayida lefundayo endikubo la sibambele khona meeting bathi ngathi bazolokhu babamba yena umjiro ngoba uye file uyabamba umuntu igama lakhe likhona kakhulu afile untanga ngamvikela uyabamba ngathini ngathi afile anginankinga ngoba untanga akakwazi ukuhlanganisa amajito uyabamba mina afile amajita amayize ngayasuka ezikimi uyabamba ngina flop amajita ngizowahlanganisa wonke at least share meeting isikhulumeni ukuthi silungisa kanjani lena bamba lithi le green beans afile ngabe uyidlalile intona yami mara sofika ngeviki eligcwele ama green beans ubatshele nalabangani bakho ukuthi bangathuki bangalokhu babaleka sibe sithi file sesengojeni phela semdila ngayama green beans phela bamba sekumele sohlangana nama green beans no shayi pipe from ekseni baba swathathela iplug ishow siyaplana lezi yamele sekuzo siqhunyiwe nomswa ithi siyozingena lezi yaba idakwa isilaza le yami umswa ngigcina ingene ejardini lapha imeeting sishayela kuwo ngigcina ingene ejardini ithi bafethu uyazwakala ngisayogeza kona umuntu akasaphumanga sekushawa ama-meeting umzova akatholakali nasekamereni lakhe yabamba angazi untanga kanti uzimbese ngesponji ntanga usekamereni lakhe makufika ngelo kamereni lakhe babona isponji phezulu kanti ababona udakwe isilaza lo muntu ufike walala wayimbese ngesponji gone ntwana kushithi manje sekuhlangenwe file babuza file ubani ovoca isigqoka file untanga uyavuma yonke into yabamba phambi kwama green beans yabamba afile ngiyabona shit igama lami selihamba kakhulu phela lano bathi yimi intanga odale zonke lezi zinto file sure singamajita ngithe bafethu mina la ngithe bengekho yabamba manje into ekumele sime ngayo yabamba ukuthi igama lami aliphuma ngoba laphuma la igama lami seyisukile ke la kwathiwa afile masifika bathwele uthathelana isigqoko nayi yabona shit bathi bohamba nobani lapho behamba nami yabona shit sengizothi bengihamba nobani ke manje sengikhohliwe yathi beyiva nobani ngathi yathi beyiva nomjiro zithu yabamba kanti besi3 afile bathi nina nikwazi ukuthatha isigqoko shana ama push up sebashayisa ama push up bathi bafuna lezi zinto lezi bafuna amaphaca nani siwalethe nani mase sesiwatholile sogaya umadala bese yafonela lo mjita bese lo mjita ezolanda into ezintsha file sike sazimisela file ngalelo langa ukuthi file into zantwana sozihlanganisa file mara from ngakusasa kwaphelela so kuphela azange zahlangana next enenizwile ukuthi ama green beans bathi bawakhanselele
ngathi azula kanje ntangayinta ayezula yi But bakhanselele mina sengwabona vanginyawo manje like most of the time like awasekekareni ayahoka. la ukushuthi makavela ababhaya shuthi nalezi eziphaphayo ke lezi zeyimoto lezi ezivayazivulela amaviko la lezi ezithusela ezathusela nazo phela i-green beans isanokulivova thola dlula liwani ngidlula esiduze kwalo zibe zisha ngibe azishe wethu sodula ubona ile ibaselekile le eliwana ngeke yenze ne Anathopi nama green beans. afeda ama green beans fede mase sefikile wona afikile phela kubuningi bawe baba mara estradeni mayihamba ngenyawo hayi lapha Sonke sabantu. sonke singabantu siyafana Ne. So into ngifuna ukubuza umkhosi awusitshele wena ama izinto ke wazidala ugeneral angazazi. Uyiwhy? I mean izinto engingazidala ayozibhaya feli mina ngitshele mina iqala ngithola mina into engingayenza esigele ngithola esigele feli besiplomile feli nesijida yabona eklasini ngithola masiplomile kanjalo eklasini kufikene yangithola mayifika leya yangithola like idlala nami umacala yabo mayidlala nami like eGipsy shovo lami ngiyibuze emacala ngaziphi wena ungikhumula ishovu ubani wena ithi naye ngiyakudlalisa in wayithatha personal like yena umacala like uringa ngenindlela hayi ngiyakudlalisa manje wena uyithatha personal manje yabona nami ngithola angiphatheka kabi ngiyabona yona sanuthini nu abheka umacala ikashaya empama kimi fili esigela Ukuthathela ishovu. ngapha ngithathela neshovu uyenza kanjani lento le afili kanjalo isigela mayingishaya ngempama afili yazi mina ngiphindisela bengiphethe enye okape engaka incane engaka qala kwami ukudala umuntu vele la yeah ngiliphethe abheka macala ngingathi 1 2 3 macala umile yabo Umhlaba ngimhlaba la esandleni yabo umile umacala like akayenzi next feel ngithola ngishaka ukugcina abheka kulapheka ngawe ikapere la maliwa kanjalo abheka ikuyasuka feel afila ngiphiki yavela umacala yabheka ngalila langa yafili angincenga la makabheka nambheka nambe ngimfikelile nambheka umacala ngitshela ukuthi bake basisa eofisini fili ngithola mina bangivalela ngivele la kunejele yabo bebangivalela kanjalo kulelo jele lelo ngithola plus yazi ngebreak shy break fika abantu ngebreak ngalaya ngithola vele ngithi like kuvulekile like ejele ngithola ijele la maceda ngala kuvulekile like ngiyakhona ukukhuluma nabanye abantu ayibafiki ngithini ebafita nifuna ukungena yini izongivulela afili wana ngithola ivumelane nami thina ikiflop ngizokuvulela nje yami fili kanjalo ngithola umacala ngivulele ngijump esigela fili ngithola vele bengisablome ema5 ngezone 5 yangithola ngifika ezone 5 inya change shaya mask don't paper spray same time nekapera nginelinya vele elinye ikapera ngithola ngiyakhuphuka kanjalo ngibuyele esigela ngibuyele esigela vele mangifika la esigela ya vele ngifike vele sekuyi after school kuphumenye vele yami ngithola umacala wami yaseKaSlam ngithola ibithini enja yami asizilandi lezi basic park Friday vele na Friday bengilwile yabo ithini asizilandi lezi basic park ngibe ngithini asizilande intwana yami afeli le yami ithini masifika lapha ithini hayi siceliwa nonani feli mina nomacala yangithola angazi lezazi thini akuna fight ezoyenzeka la ngcono sile sisonke yangazi mina ngithini sile sisonke kanjani bafithu keep paper spray ngishake iqala mangishaka ngishaka nje ngiyishaya bheka like kube ngathi ngiqedele kubo bheka wonke umuntu yakhameka lapha kulela shelter yangishayina imask vele same time ngiyehla ngiyehla ngipaleka vele yangithukile nami ngihlangane nelinye iphathisi file ngene ngalo lela phathisi ngene la kulela kwelinye idladla la bekungana gate khona vele ngangena la ngazifihla fili abazange bangithole tshela ukuthi kaphela boma 2 days
yeah but bangifuna amahata like ngiyashisa into ekhona abheka bake bangilanda nini ngeFriday bangilanda ngeFriday le ma 5 bangithola vele ngilele vele balande iolid lami eSpanini angithola ay olid lami bheka lafika nabo labantu laba bheka amahata bangithatha sifika kanjalo lapha ilentuzanini police station fili angithola basho ukuthini hayi mina ngiyenza lento lena ngimncane na kanje ngabatshela ayiku kanje na kanje fili angasinda angasinda kanjalo fili angithola eskela bangisuspenda buma 4 months yo yeah ithemi yonke yeah ngiyanga eskela and manje fail le ifail vele afili angithola ngishikude ukhiya inkinga fili yeah yes mfana isidalekile number 2 yeah fili enyisini engikutshela ngayo ngathi fili ethusa sini fili engakutshela ngayo fili mina engayenzeka yangithola ilayilakhe nge-event yami lo muntu mosha nge-event yakhe general ngangithola nge-event yami vele bekwini ka event moku event am like moku birthday celebration yabo sithe ngivele bengibirthday yangi9 yangithola nini ngi14 Saturday bengihostile vele yangithola shayo fili yangithola kube mnandi yangithola shayo aboma 5 afili yangithola ngibona sekuyaliwa kulabo bandi lapha vele khuphuka omunye umntwana vele ngithola yakhuphuka le mntana leya yambuza enhleke manje wena ulwelani no le mntana ungiphendula amasimba vele ngidakiwe vele ngamile nakayiye sayidini ngidakiwe abheka ngiphendula amasimba ungishana lana emlomeni le mntana leya asentime nyabaseleka phini 10-1 mangiliphina le mntana ngimshaya nge2 hole uye lo bebakhuluma ngaye lo kwazi intombazane bele lo cherry lo wayefike ngirasela la athi gozi cherry bele le mntana vele yo akhumbula ehlanya kanjani kambani ntwana ugrade angikho grave ntwana kambani ntwana yakho yenzeni ngikwazi lekambini engikwazi bele la mntana le angimthinte vele sengicabanga after yabona mangimthinta same time ayikuvele awuthela yamntana leya ayithela yamntana ngishaya inhloko vele ekusheva shaye khona lana vele sivalekile isikasa khona yeah sisivalekile mara namanje sisabonakala vele ngithola naye ukuthi yo ngithola sabonakala yabo afili macala mekankapa kanjalo like ukushaya ngephange enhloko like vele ngitshele ngathini impama iphanga le afili ngithola mangithi ngiyazibhama ngiphuma igazi ngiyabona nayi afili kukhuphuke kanjalo makukhuphuka kanjalo le amacala yagijinyiswa afili kanjalo macala sambuni ngibona umacala wayo vele la ngithola vele umacala wayo vele bheka sayisondela qaleni yami ngisale ngathini nayo le vele nayo macala wayo ngithola qaleni yami imshanga ekhanda kufikeni imshanga isicimo mina ngiyaphila mina mangiphila same time macala ngimshaka khona la yo ngimshaka 2 macala vele ngidakiwe ngalila ngabe ngidakiwe blind yeah and ngayivele sengibaselekile vele ukuthi kapi and wena igoli ngifaka lonke ya la mina bheka ngifaka lonke kutshela ivaka ngithola vele ngizokuthinta kancane makuzothinteka vele ngithola macala mangimthinta kanjalo hafili kumashele vele kubuyelwe ikasi kubuyelwe ikasi ayivele sisibaningi giwe zone 5 giwe zone 5 abheka tshela ukuthi masifika la bheka safike sayenzani bheka maceda abo macala sebathini thina sivonca amapipe abo ini ngaze ngaphinde ngababuza vele yangithola vele bengachayisana ngababuza ngavonca kanjani amapayipini ngiyahlanya mina abafithu vele yangithola ngibe nyasha ukhifi ngiphika ngithola ngifikile
nami fili ya nami vele ya ngaphula la vele kaphuliwa like kulela ngojaya liyantwana lenkapili ngithola fili nifika nangena kule ngoje yantwana namosha yonke yeka samosha nale pipe eliperformayo lela pipe mina ngilazi ngayo phela lomntana lo ntanga angilazi lelo pipe uhlanyela mina lapha yantanga athi ngithi khuleka ke sezolethwa yimiki pipe manje uthi ngifuna liperforma njengale ngiyabona ngitshela ukuthi abona after kanjalo vele ngithola ya masisuke ema5 kubuyele ekasi makubuyele ekasi ngibuyele ebhara ya vele ya ngaye bhara vele same time vele masiye ebhara vele ya ngikhapha isijida sami sibangaka vele sibabhasa yehla bayabona dikhisi navigebe ke emntwanini bheka bayabona ungamupantsula yo bathi ngayi ezinye zisukelela inishangane ngazilela shangane lela lithini baceda engithini ngathi wena ugqolanga ukuthi ngakushanga lephanga leli lela shangane lithini zama liyabheka ipiyalifaka pha mshanga empama yakho yephanga angitshela ukuthi bheka bake basigiqa but sithe ngivele yangithola mina vele bekukhona isinye vele bengisazibamba naso yangithola ngiyabona vele bayabaleka ngithola mina nalisi vele asibaliki ngithini asimele ngayivele ngithola laba sibayeke laba because songena inkingeni ngithola bona nami ngikhabathekile ngapha mele isijike ebhara afili kanjalo ngithola yabo siyabona bayabaqiqa laba yana fili nathi siyehle sibayizwe ngokuthi siyehle masiyehla kanjalo kanti leya abheka mfana kuyabamba lesiya isivongcisa upheke abheka nyasitshela yasiyeki lesupheka lena kanjani tshela ukuthi leyabheka uyilibeli ngishanga impama vele ngibe ngimpama ngibe ngivulekile ngikhabathekile bheka sibe siyakhuphuka vele masikhuphuka kanjalo afika ngithola masifika kulela kasi yasika masifika kulela dladla yasigale yabhathu leyafika ngayehliwa kanjalo makehliwa kanjalo vele yasikiwa kithi vele ngithola ngisaya ibhaka ngithola sengithi vele ngithola afike kithi kufika ikari ngise ebhaka le ikara le ngithola ikara ebhaka ngithola bangistitcha kanjalo vele ngibuye abheka sifike siyaphohloza nezami view child siyaphuza siya cross night ngidiji bheka mina ngitshele efika ngithola yili la sine ngathi ngakutshela nelinye efika awuzenaza sike sangena nakuphi eSouth sike sangena eSouth vele labe siboma e5 lezi zami zinimele manje zisuka cabanga ekasi zithi baphethe sayophanda ingudla khambani ntwana ngoba ingudla iphandwa khona hayi baba sisichizini baba bafethu sizosuka la ngenyawo neSouth bafethu anazi neSouth anazi nesikolo sakhona anazi twa eSouth kodwa senifuna ukuyovunca eSouth akhuleka siyakhona baba siyophanda afili ngasidedele zami zamasha tshela ukuthi abheka yabona eSouth abheka tshela ukuthi from yabona Sasol garage kancane ngivuna mistake yabona vele Sasol garage isasol garage yangithola kuseSouth vele lapha Omonde vele yabisidaya ngithola bheka tshela ukuthini nalezi zami yabona vele ispeaker sesiyaqhaqhela bheka ndlela yonke bheka ngitshela ukuthi bheka sithisela kasana tshela ukuthi bheka kubalekwa kasana bheka tshela ukuthi sike sahlangana nenye ke fili yabona liyabheka imili ngathi liyayinyohelela iWi-Fi yabantu lapha egeyidini mayime kanjalo umacala plaza angazi mina ngiyamsondela umacala mangimsondela ngithi yasho mfethu manje ngimgane ekhaya umacala unaka mina akanaki ifoni yangithola mangimgane bheka ngihipsa ngo left ifoni amacala bheka ngimshiya umacala vela yenze kanje angizange samhonta
ngishiya vela yenzelani shothi umyekisa ukutshontsha Yeah. ama-wife abantu Nayesigebengu. bheka ngitshela ukuthi bheka mangithathela leya ntwana leya bheka ngitshela ukuthi sike sakhuphuka vele sikhuphuka siyaqiqa nalezi ezami vele kusaleni la ngithola vele yami ayinayo leya iyawokha leya samele siyimele leya mfana ayawokha vele yasaze sayithola na umzuzu aswacava amakasana siyalahleka nokulahleka Untshilile ugeneral. siyalahleka nokulahleka angitshela ukuthi bheka mase kuyindlela yokuthi sibuyele ekhaya sasazi ukuthi sobuyela ngayiphi indlela Yo. angitshela ukuthi bheka kekaziwa ngeplan bheka sathini bafethu asishayini ngase Southgate vele ngithola afile sayishanga se Southgate ngithola masifika ngada ngase Southgate vele kunelinye ikasi eliyali sahlangana Scania la yayicava le Scania vele Ngisiphethe isikani kusemakasana ngihlala la Southgate ngiyala. ngithola masifika la ngithola bafethu nyashe bafethu sesifikela la angazi mina la bafethu asibe sithini afile bafethu sichubeka ngendlela siyali kutshela ukuthi asakhuthala mase sifika lapha eSasol osiboniwe singamajida sibona impompi abheka siyaphuza file yasekubuyela ekasi ayivele mase sibuyela ekasi siyahlanya mzizi cabanga sisuka fer sezifike ngophapha lapha shima iziphaphe ngakazathi azikaze zilahleke zifike zayalaphi ziyakhona Zaboy. mangithi baba zihlanya savele lekhoneni oyi wethu lapho mangithi anyasho ke ayezami izibuye namafoni ke khudulwa amabhange etradeni anganana sedla ngamangithi hayibo bafethu Ngiphethe phone. manje iva ingudla nayi baba nina mina Ngike phone enjani? ngitshela le baba muki Samsung boma A05s shina nje nginyela untango ebamba ngoba ngiyazi ukuthini yiyo vele mina ngiphanda nayo ebamba lezi ezinye vele ezibhasa nokugcwalisa ezinye zinamaplug vele ebamba nginyela untanga ungazulele fer kanje for ifone 1 lento siphanda la ikasi ntanga makabheka nami ngibe nyamtshela intanga mangithi uzwa ngithini sengiyazi vele ukuthi mayi1 kanje le phone ishuthi intwana yami evoncele phone mangekho mina uyayibamba ngithi ubani ovoncele phone sho intwana ukuthi hayimi uthathe le phone ngithi njengoba nihlanya kanje nonke intanga lehla ngupapa njalo yabona lezi ezami intanga zilimele ntanga Nayi phayisa malini? mina file mina kutshela mina leyangudla leya file bengithele yangudla leya vele ya besisho ukuthi vele seyimashisa bafita ngithola file yalala kimi mangithi ngiyayibheka ngiyayibona inamasimba le ngudla le yabona bheka ngibe ngiyazitext lezi zami ngithola vele ngicela ukuloga in vele kule isister lami ngithola ngiyacela ukuloga in file abheka ngibe ngiyasho la hayi bafiti mina le ngudla le ngizoyispanisa vele ngangithola ngitshela ukuthi la ngudla sike sazama ukuyivula ayasihlula sayivayisa kwenye so idea yayimosha leya seyivele iinki mfethu khona asiyazi ukuthi iphuma phi leya line leya imkhuba yaseSouth angithi angitshela ukuthi abheka macala file angithola yazi ngathini afile siyihlalisa abheka after abo 3 days mina ngayilanda ifone ngayibona inongishayekile ngishayekile into eserious vele same day yabe ngiphume court indaba zaleya ezange lentuzana izange event yami vele yangithola ngiphume court same day ayiyabona vele ngishayekile vele ngibe ngiyasho nginengudla vele konje abheka ngibe ngiyilanda leya ngudla same time vele mina nale yami vele ingudla besimashisa vele da izone 6 ebar besidli kodwa lapha ama 1000 every day abheka ngiyehle ngebar ayibar abheka fike ngibatshela le ngudla lenyayimashisa bangibuze ngimashisa ngamalini ngisha ngigayeni 4 clip vele bese ikhabathekile green ngigayeni 4 clip ayila mahutmana yakhala vele ngitekhi
gain 350 ke ayibayakhala ngithi 3 clip ngiyehla ngikhuphuke ya file bangigayi 3 clip file ya khuphuka same time shoot kahle boyobholele 3 clip angabe kubambile umphakathi waseSouth mfethu mara ngitshela ngenye ingudla ayile ngudla le yayikhuthaza file bam file ngikutshela file isini lethu lokuqala file siqala ukudala si2 file nontanga bam shuthi like besingadali si2 isikhathi sibhaya bamba ngoba nontanga bekalini nambe ngumuntu leyo bamba uthi mina bengathanda ukuphanda necrowd yabamba ya bengincanywa ke Kristi labo bantu ntonyane yabamba ayi mangifika le amivela necrowd la ngiqala ukuyazikhona zip ayafida ngihlanyele emuva ya amapantsula ibisuka ngishaya ibhathu kuyajava file siyafontana samasha skene around in masijike parkini la idzansi sihlangana nezinye intwana zibo my 8 9 la thina sibo my ngakhe sibo my 6 7 lezi sibo my 9 la ziyadlulwa le ntwana ngize ngibrika ayibafithu le ingudla le noma ngathiwa bangakanani abantu singena kubo laba ngendlondlo nangempela yami ithasimashele leader mina nayo indlela khona phambili masifika phambili bheka mayithi izizuma isikhala ngayilayitisa bheka isikhalo uzosibona masisepokotweni ntwana siyakaleka nayi siyakaleka asabamba from lapho ukuthi bheka sesizuma sepokotweni manje kusondela kwethu mina isikhala ngisabheka sona kanti untwana sekasibonile yabithi grapes same time dabukane mayithi grapes dabukane mina ngibe ngivongela le escapisi mangivonca ishovo le enye ibivonca isilas yabamba ngitshela le yami ebaba relax ungabaleki yabamba into ezokubaleka ntanga ziyasibambisa kwesinye isikhathi yabamba masithi sivula ifoni kushange ekhadi emuva ube nenye file umacala ephaphayo yabamba icove lekhadi lokhigijima nalo phambili kanti thina sesigcwele siqale saya sithuwe emakuleni ngenqondo zethu sathi siyobheka ikhadi la decline mayifika layifika ngokupapa mina ngibamba ikhadi nani afede sibambisa ikhadi elingenatwa yabamba ngitshela ukunyuka kwethu kanje ntanga ya sinyuka sibabhaya sesibabhaya ke manje efonini eyi1 asike seza ntarana ngisho mayisuka lenzansi siyavasa siza ema4 futhi le kasli masifika ema4 kulo le kasli sishiya vayintwana khona yiye khoneni yabamba fele siya ngengqondo ngitshela untwana ngithini ntwana fele ngiyagcwala ngilibonile iplug lakho yabamba mara into engibhekile ukuthini ngathi yithi sijula isde plug yonke le crowd esamba nayo extension ithi plug lawa ma extension sabe si relax sathi masithi ayile yami yangohamba file ngithini ngithi yazi wena file uzodalana ngoba file ifoni ivonce wena uzobona ukuthi singamajitu sigate into engakanani uyayibamba like useqale share sonke phambi kwamajitu uyayibamba bese masitshopele khoneni lesalayo file ibhasi soyisaphaza sodwa file kuthiwa file masifika la khoneni kuvela iqinga ukuthi libuyapi nakhona sazi wadithi kunetime engilaziyo bafethu ngaphethe ifoni sithi asiyeni ayikube nale ngqondo lo oyi1 amarangeke siye sonke sibabhaya kanje kulela time ayinalo lizobona ntanga ngcono senisiboma i3 4 ke athi ntanga athi afide bheka mina ngivana nogeneral uyayibamba afide nenye ithi nyavaya nezinye zithi nyavaya khona ifile masifika simegedini la sithi babu serious ithantana ngathi alikho ngithi yo yazi kushini manje lento le bafethu engicabangayo manje udododo le phone le i1 nje zami and masithi siyabheka le crowd esishiyela ayikhoneni engasebenzanga leya sohola mamalini la ma 20 la ntanga yabona ufela ichoko kanje sibe sine bafethu since lezi zikule khona asiphumeni kanje thina sithi para semsani siphuma ngenye indlela para since amajita meda ikhoneni ntanga zabambeka ntanga zavaya emaku
lokhu singasaveli thina bafethu khona sibhekele bara phela manje ayibuya mashi ifoni siphethe kwasilaza zonke izinto esizivoncile zikithi yonke umuntu bangenatwa asibe sadana masiqeda kuthola imali sibhayizo le50 bhayi inhloko ebaba bheka besidla inyama naleyami strong ntana sidla amatawusos next so every day benenza sure ukuthi ngitshontshe phone like manje singayitshontshe besithatha like lento ngithatha besifana nani fede ifana nespana yaba bese singahlukanga nomuntu like osuke kusena time mina ngiyemsebenzini ngoba nathi bekuyinkathi zethu ezanini ezasekuseni mangingenwe esikoleni na after school shoot 1000 lokuqala mangiyiwe esikoleni 1000 lesithula after school yo yaba shoot benenza 2000 every day then 2000 times 30 angisa count ke makuthi sithathe boma amafoni ke mhlambe boma thatha ngefoni eyi1 lapho ke sidla imali ekudlula umuntu osebenza eofficeini mina beniyenza boma 40000 orounder nesitulo mara besidla butete bheka ngelanga beliphela 1000 bengabonakala ngendlela besinever ngayo bese yazi ngathini ekugcineni fede ngibona ukuthi hayi fede la school ngeke sokukhipha abantu emephini kanje bamba kuzobe ngazathi singabantu abani dona yami yazi khambani asikhaphe lestimela lesi crowd sivusa istimela sethu siyi2 sibe siyobavonca ale yami idideke ithinta ngama siyobathathela kanjani siyi2 yaba thina ayikhuleka ntwana yaba soza ngengqondo ntanga mawuya ngeplug lakho bamngiya ngelami ngaphuma enye into eshisayo la danger box ngafeli uyabona ya into on sibe kuthini asingene roundini manje soze sikhuluma kanje amasingene roundini feed first day sazama ukuphanda sithu kwaba igrep sapaziseka feed salala singenanex amaranga kusasa feed savuka green navuka niphandile ekseni ngovivi siphanda sithu ekseni nabamba bani asiyazi untwana amaranga kusasa wayesesikhonto kanti seka umacala wethu yaba so aningitshele no2 awukazi wakubamba umphakathi wakushaya mina fedi umphakathi mina ukuthi isikhathi esibhangisana ukudrosa mina ngizwana lento leyo yayibamba ngcono induku yabantu abayi2 or 3 induku yabantu abaningi manje laba basehostela obviously lezi zazingifunela amabhoni lezayo yabami indaba yakhona laphela ngalesini lelokubhoda fini yaphela kanjalo nayi phela enye yami le yami ikabamba umphakathi hayi dishaya igroup lapha yabe bamba sine group la kuma fezana yabamba afide dash isuke ngojeni yamasha yabamba khona ithi ogeza afide untanga kasabuyi ebusuku mina ngi-offline yaba nginalese sami afela untwana kushethi uyabhala la kumafezana yabami zinja zami ayingeke ungibonile bekaqina ukungibona sesizobona nakulizayo zinja zami uyazi sisonke yabami egroupini yamahlase mfethu mina ngi-offline ngamzuzu yabami fele le enye i1 iphendule yabamba lapho ihlala ngayinga kwami ekseni mangithi fede ngiyavuka fede mangithi ngivula idatha fede ngithi ngitexta amajita ngikhunte la groupini khambani mangithi ngiyabheka fede khona la unini ufaka inyoni ntanga ama heart broken ntanga enhleke khambani manje ithi ngizwa kalbo ayizinja zami ongibonile ntanga bekagcina sobonana kwelizayo izinja zami ngahlanya sometime babantarana ngisukuma manje ngiyashaya lebheke yami lentwana lebheka siphanda thumena ayingenzi kanje yenza hlanya mina ke lapho ntarana kusukuma kwamangithi ngiview action mangibheka lo ibhekile le message le mangithi ngiyayibona entarana ngayivusa ngamasemba nontanga nginyela wena ntana mawunavaru wena uma qala ubhala into ezikanje ntanga and masithi sabheka leso sikhathi asibhala isikhathi ebesihlangene sonke shisa ipipe wena usasitshela ukuthi uma qala ucabanga ukuzibonisa ukhona wena ngazi ngoba yona le message uyibonile awuntanga file athi le message bese kulethi besisihlukene ngithi still noma kunjalo mariva ehlasa kukhiwa lapha ezamfile ivari ngiyazitshela ngilibeka liqonde ke manje okay why bofuna uzibhodisa
vele like vele ayikuthi bengifuna ukuzibhodisa like ngikuyiprank i-prank yethi Yeah, ngiyabona lo mjidi ushaya i-prank ushaya i-prank emahlaseni lo mjidi Kawa ngaprank ifamily yakho uthi uyazibulala. Webam mayesehlanya thina yimlo yakhe ekseni ngivuka ngayo baba imvula iyashaya ukuthi yashaya ngisazingeni ke maye baba ngena kuye imvula ngibheke ekhabontwana ke no ngivana nalise sami masifika lapha ngiyakokota lapha eminyango ngiyakokota baba abashaya ibhomo baba bavula ngize nyasho shit mhlambe basebhara ntanga yes baba ngiyakokota ayisami baba size sime egate singishaya isithombe sende groupini bamba ngisakokota ithi uyabo sikhabonini sekokota kuvula umuntu senda la groupini la kunini uvanta ayisibuyele ngada ekasi feed amasibuyele ekasi sithi mhlawumbe bebalele dakhabonini asiphinde sibuyele siyobheka sengibuyela yimi lesi sami namatshiti feed sibe siyeza feed masifika ekhabonini nyakokota stila da feed ayi talent ebaliphethe dakhabontanga lebhomu baba bashaya ibhomu baba ya namasoja athi babuza amasoja afunda lapha baba usabethoshintsha ivoice koko next Koko baba next baba lapha kushaya ivoice uzowashintsha wonke ntanga lokhu kushaya ibhomu kanje koko bomb engize nyasha shit basebhaka la kunamuntu la hayi intwana yami mashile mari masha kanjani ntanga ishiya kanjani ngiyadenka phi mangithi ngiyaphuma ngihlangana nenye yakube bam ngithi epha igcine nini ithi izolo ebusuku bam ngithi va ithi khona yikwami ngithi awuyibize feli dawe bamba ngitshela bamba ukuthi untanga uthela feli le yakhe ingena cafu koni yobiza unini chithi mayingena la idlili thola untanga ushale ngebhomu na usendlini lonke lelanga na ushaya ngebhomu ayifika lapha ithenini bakubiza ithi bam usitshele lezi zinto ukuthi ngibonile uyabamba izolo ngidle amaphilisi eretex nani ngisebhara bangitransferele khona shithi mayiphuma nale yakubo iphuma kusho manje phansi ithi yo bafethu intwana yami ngigcina izolo masiceda kushaya amadate bafethu intanga bathi intanga iphuza amaphilisi erebethi no ende ngivuke ngidakwe naye plug la izolo ngageza ngayesigila ntanga kanti yona beyebhara ngathi iphuza amaretex ukuziswesayo ngithubani no ntanga shimayithina vanayo macala marastazi shima igama lakhe straight nesibongo yabanga sisho fete cawusilekelela igama asitshele fete igama nesibongo afile sidama sehla baba bheka ngayo lemvula sinandaba asinayo even imali esweet eKristi lelo sweet endleleni sishayekile even imali ensanga yikha kunalutho ngabo umuntu ufile asinatwa umfowethu uthufile ngapha ngaphuhleli lapha ku uyayibamba yithi laba sibheke ebhara sithi sibheke igama lakhe ntanga siyathola file mara isibongo asifani ngize ngicabanga ukuthi hayi mhlambe uye bambe silongo unjabulo lo uye masithi abathu unjabulo wazalwa 19 bani hayi lo akusi uhlala ngazi kuphi ntanga kusuna wala edikhiya ngibona hayi lo akusuye lo ithi manje abadlisa ama retex sibaya kuphi athi ama retex baya lapha eWard 20 afile masifike eWard 20 phela masithi ama visitors sithola security sithi kungenwa ngobani abathi ngo2 masithi sibheke isikhathi u12 shuthi manje sekumele sihlale ke 2 hours singahamba bheka yithi laba siphethe izolo filwe bamba asina even material ngendlela esiproko ngayo sicela security file cela uzame ngevika nyana nerisi kanti nenhlanhla sigaye file maka sigathi na ucela semshaya isithu sithafi sibe sistrap noma siyalanga semawindweni la amawindi egule vele masifika lapha shisa izolonga khona vele uyazi singamahlashe sayisanganele siyashaya no asirasini bafethu wethumeleze ukuthi manje sesikhona shawa amaflate amahlase lapha lokhu wethu lapho sesikhona
kanti next umfethu sibhizi sibanga umsindo sibangela amabhuli la ebamba umsindo ntanga ngiyakutshela ayi angazi lento eyathi ngicela security kuloko ngathi mangicela security kuloko kanti vele nayo sesibhemeli insango yayibamba afika silokisi mangithi ngiyangena egroupini ngizwe khalibo uyu nta ebafethu mina ngiyikwami ebafethu mina ngiyikwami bamba ngisengojeni phela ngisageza ngiyazwakala ayimla nginyela kumafezana ababungazijwayela amasiko uyazi siva kuthaya sinethemvula sisebhara lapho silambe kanjani sekuyoshaba othubo lapho othubo sisalindile ngithi yazi sesisikhathi singakanani intanga lastinda ithi intanga thina intanga mina ngiye ekhasi ngisageza ngizozwakala la ngashaya usijwayela amasimba sisuke ebhara manje afile ngikayi security phone yakhe security sesingangitshela ukuthi hayi lo muntu senzile sithora siyazwakala maye uthi sibe semtholela ukudla siphuma kanje gone ne security mhlampela mangala ngoba zange sabuka sibuye kasi sipanchile samba kancane shawe night nethemba lembomanhlanga face to face first day akafika umfethu yayibamba angazi ufika after how many days ayifika file lapha yasikhonta khona nathi ahlala nje yayibamba sesiplanile vele ukuthi yabona le mayifika laba fethu sishatha ukopi sivala umnyango siyise kholeni senza ama-fish pipe gibela phezulu yayidlala kahle ngitshela shuthi mangene engojeni ingena vele ngopapa bafethu hayi nathi vele yizo siyakhutana sonke siyasho siyangemele wona kunomsemnyango ngidangabale hayi nje yami ithi kushayela ikophu yini uyarelaxa bloma ngayiwe namacala sifuna ngala engeke ibaleke khona yamangala mhlambe naye beyizibuza ngalela la ngaphakathi ngijita bongazibuza ukuthi bangayindawo yokuhlala ntango yebamba bangayindawo yokuhlala bathi bangifasela ikophu kwenzakalani ntangafile ngibe ngimshayela ikophu sithi ikophu lokuqala amajita khipha masikhona ngithi hayi kuseeli khuleka ngomlightisi alibelisha lithi ikophu lesi-2 kuthi maqeda kubhaka ikophu lesi-3 sekumele kulayitwe ifoil akuthe makulayitwe i-charcoal kube kukhishwa ama-fish pie hayi ndoda ibangela yazitwa abheka kuqala mina ngibe ngiyadonsela ngiyasukuma ngithe wenini wafake wena ithi bafethu sithi uyanyamanje ukuthinda sibuye ebhara ngeenyawo nenzekala bafethu silicone azasiqeda ukuthi silicone afele bafethu abheka sibe sihlala phansi village selakha sasho nawe ulimele wayenza kabi ithi hayi china into esishayeleyo nezithini ithi hayi mina benginiprenka ngifuna ukubona ukuthi nangifatela nasi sizoza ke sikhombisa ukufatela ozobonisa kufatela sayithisa ukuthi mayibheka from lapho ke ezigangayo bese sizija ngama-silicone so bafethu yazi because it's impe sezalana i-hour manje ngisho sezalana i-hour yabona so ngifuna sivaleni kanje ne yeyiphi into wena ufuna ukuyibona i-change esipantsuleni and eziphi izinto ezibona ngathi zi-wrong esipantsuleni zimosha isipantsula because sathi laba general ngiyalazi so wena eziphi izinto ufuna ukuzibona zi-change esipantsuleni and ezi-wrong esipantsuleni and ufuna ukuyava ngempilo yakho mina fele ngikutshela ngithola into wrong yabona esipantsuleni ukuthini kunala mapantsula lawa ancana kuzenza amavandal uyangithola and manje laba abancane kuzenza amavandal like bazwe ngathi baphethe like angithola labantu bayamosha like mina ngitshela ngithola mawuyipantsula asuyipantsula ngokuvona uyangithola pantsula mfethu like umuntu ozithandayo ufana nale sign le Italy uyangithola le sign le Italy ne reason ngithola yazi why ngakutshela ukuthi umeleni why umele ukuthi hasile
Yeah. Uyangithola? Ugreen umele ukuthini? Always kumele uhlale ube clean. Uyangithola? Uready uyangithola like iba ipantsula deka. Uyangithola? Ungabi ipantsula nje mfethu usho ukuthi hayi bheka yami mina vele yami ipantsula bheka ngifuna abagcwale ngami ngifuna ukuba phezulu ini. Hayi. Yabona lento le mfethu ngeke ngise phambili. Sidlulile lapho bafethu. Uyangithola? Mara yabona bulungu iba ipantsula ngobungqondo. Ngobungqondo ungabi ipantsula nje lidizi. Bheka mfethu. So nithi mfethu ngale artist shayela abantu abangazibreaking bafeel like esitshontsha ey'tolo la sidla khona mfethu uthi ekuseni mama ufuna amagwenya uyaya abagcikizile singathini ngalezo outlet esigcekeza la elokishini la silamba khona zonke. Mina ngitshela ivara yabona lezo bheka zifuna ukushaya kabuhlungu. Bheka sibhawoze zibulawa bheka kabuhlungu. Ushaye zizona zathi ziyafa kanti sezobila ngapi ukuthi like nanoma umuntu like ahlela i1 ashu akumelanga afi kumele ayishiye maravelo ringival cause mawumbulala somgayi chance ukuthi la komkhululile kahle sibaparalyze sibaphula izandla neenyawo because labantu laba bayasimoshela cabanga kuyishop yakini awuthiya wena otshontshayo emashop cabanga kuyishop yakini bayigcekeza kuyishop kamama akho zizotshontsha uzofila kanjani kuyishop kamama akho and ezinto enkinya yini le ntwana ezitshontshayo abazali bazo bayazimela why nizimela umntana amosha because one day uzomboza ngeplastic elisilver elasebhara thola sewukhala hayi ngoba nathi last yethu fika ibengekho Chithi ngempela bese saziwa ngayo ntangu ukuthi siyahlupha sibuke yosurvivor kumphakathi ngala masifika ngayi siyazokhela nje nele yami siyithunda ngase sabhekele enzansi ami fedi imoti yayibona iyadlula la kushuthi keep gold stick emotweni yo asiyazi ukuthi naye siyazi lapha siqala ikavela emva kwethu ntanga ngegold stick yashasi ithu godwa ishayeka yi1 yo kodwa ishaye soyithu yeba shuthi makashaya ufika ukuthi nina senthathela abantwana bekola amafoni asithi baba makashaka yi1 shabo mayenyaweni baba esike sasuka ngento kilo masithi sithola se dry park siyaza iChristi imoto ngeke sangena into amasithi sithi sazizwa la shaka amanye amahampu kushiba so shanga ehampu ntanga ngayiyo hampe golf stick endaweni eyi1 so2 uthanda istrada zone hamba napha mele nyobone sami ebhara sengitshela mayide yami emfethi ngibeke yebhara ithi ngeke baba uyabona qeda kudalekana ithi uyabona qeda kudalekana sesifuna na imoto singazazi intanga wena usathi singene estradeni hayi baba lesi sakho suya kusasa ngithi uyahlanya wena mina ngiyadawuna manje wena vawuye kwakho hayi ngiyadawuna yakwayo mina ngibenya kwami fide lo ngibenya le bar kanti kuya kwami ebar ukusizeka kwami ila umphakathi ke ongifuna khona strong ukubuya kwami ke ila bese ngizwela khona into ngumphakathi lohlanya fakta ukufuna ila ke fide sengizomasha khona ke King ithi kunyamalala ke indawo eyisikhathi ngabuya fide sengibuya ngalamasini lawa amaphondo yebamba ya sezifide sekuthiwa ngumashile ke la wabuya so bafethu i-autism lezohlala zibuya like silo esikhuluma ngamapansula so eyiphi into esingayitshela abantu abasekhaya le ntwana ezincane ezijoyina ubupansula le ntwana lezi ezibhema crystal le ntwana lezi ezishaya mouse breaking yabona so like ama last words from wena yabona like yini into ongabatshela yona no positive ukuthi ba change ama mindset wabo ukuthi okay mic ekhulume bayizwe straight
le ntwana ejoyini ubupantsula manje le ntwana zama-house breaking wena phela sowutshentshile awusasele ya-general loya usazoba une-brand bafisi hlase i-brand yakhe hlase Itholakele it means peace. Yeah, not violence. Ubupantsula bafethu is not violence. Ubupantsula it's a culture. So mkhozi wami ngicela bagaye word of advice abanye bayibiza i-word of the day. Yeah kubantu ababukele. Mina file kubabukeli file into ebengisayicabanga file mina into ebengifisa kahle ayibamba bengifisa ngazathi lento le ngaqala from endlini ayibamba ebazalini file ayibamba ebantwini file abadala file abazali bengane at least ba understand zona ayibamba ngoba file everine file so sisingama 2K kanje nabanye abantu file basanokushova izinto file bangathathwa serious and mhlawumbe leyo nto inempumelelo phakathi ayibamba like endlini kusana lento lo ukuthini ngoba file wena uyintwana file uzothi mhlawumbe ufika ngeqo ukuthini mhlawumbe uyasho ukuthi ayish mangayenza into ekanje ngiyabamba bazoba nale ngqondo cabanga nje usekayenza into ekanje lo nanani yabamba kweminye imizi file like mabeshova le ntwana lezi ziza ngengqondo abathathwa serious hayi ukuthi benza lezi zinto ngoba bazenza mabazali mabengazama at bafaka isupport bakhuthaza ingane yabamba angeke mhlambe na uthi umzali ntanga ohlule ukukhiphela at least leyo ncosa yakhe ibusiness intonyana at least ube ulibambisa ibusiness umtshela ukuthi wena phusha lami avoid isentweni ezibhaya yabamba yakushuthi abazali kumele baqinise no ngoba ayikho into ngizoyishova intwaneni intwana mawuyitshela kushuthi maye ngisuke ngichaza ukuthi yenza kakhulu ntaba so bazali bafethu ezigeneral ikhuluma like lento ekhuluma ntwana yami ama-roots so basically kukanje kuso ama-roots abazali abobaba bashaya abomama ama-fights enzakala endlini abantwana bakhelwa ngaphandle abantwana bangathathwa serious iyenzela abantu babe ne-enga leyo enga leyo bagcine bayikhiphile estradini babamba inkunzi that's why uthola umntana ona 3 months akahlala ekhaya uhlala kabompintshi and bakabompintshi bayenzani bayaphandle so bazali bafethu take charge ebantwaneni benu bafethu isaqela because if awukhondem umntana wakho uzoprograma istrada and uzomosheka into general ayishoyo yabona mkhozi wami mabengalungisa file la abazali file baqinise file la file ngiyacabanga ukuthi file nento ezibhaya file nabantu ababhaya file nabo bangashintsha hayi ukuthi mhlambe nabo sebayathanda mabephila lempilo le abanye abasathanda ukuthi bafuna umuntu eChrist yabamba ozomphakamisa amkhuthaza ukuthi hayi ntanga lento leyo oboye ngoba khona umuntu osanokuyenza into enhle yabamba agcine se give up ngoba akekho umuntu ongamsiza mara makhona umuntu ongakusiza entweni enhle mhlawumbe oyenzayo ungakhothwa into ezibhayo unganaka yona leyo nto leyo yabamba so before siphase microphone wena since uza kuKaSelivukile ufila kanjani like uyakhuthala uyayibona imoya forward uyayibona ichange since uhlangane nami nje empilweni yakho feel ukukhuthala ngiyakhuthala feel bamba ngoba kungenze ngakhohlwa into ezibhaya feel bamba like ngikhiphe feel into ezisesifubeni bamba ebengingacabangi feel ukuthi feel bengazikhipha bamba mhlawumbe yizo ezinye izinto ezenza ukuthi ngikhohlwe feel into ezibhaya ngicina sengibona ukuthi nayi into wrong nayi right agcina sesibona ukuthi hayi mhlawumbe masingavusi eChrist boma ibrain yana ehlaso yabamba sibe siphusha neacting eChrist yabamba sibe sibhayile story feel since uyempu naku singagcina ses-experience into ezingekho feel ngingakho ngisho into enhle feel uyenzayo bambelela kuyo ungayekile usaluqhubeka kanjalo ntana yami bafethu ntana yami is not just an actor i-director script writer ubhala i-movie manje and ngizoyishutha mina ngizoyenza sure ukuthi ya-era every week yabo so wena mkhozi wami word of the day for abantu abasekhaya mina feel angithola into engingayisha ngithola yazi mina ngathini yekela
ukufana njengomunye umuntu like ufuna ukuzibona ufana njengalomunye umuntu lo yazi khambani lento le ifuna into ibe into kanje bawuwe nje yami yangithola ungapressurize abanye abantu ukuthini ayile ayiphantsula ayinami ngifuna ukufana njengaye yabona le ayisibinzi le like bawuwe mfita ngithola like vele ababha vele asengibabonile vele like ngiyabona vele nayikazi like abantu abaningi like mina thi mangingasha ngithola and I'm sure nabanye vele angibazi ngithola abaningi bahlanyile ngami futhi kakhulu abahlanye ngamahlase vele mina mangadinga ukukhuluma ngithola nabantu sekukhona namahlase singawazi like makamnanyasho umhlaba wonke ugcina umi kanje bheka ningaki manibhekile asazi asikhona nokuzicount kahle umuntu ongangisukela ngabiza ama-quantum engaki akungagqwala mina fele mangingasho kungagqwala ama-quantum ayi-2 fili ongathi uyangithinta mangathiwa khishwe boma bonke basebaphethu kunomuntu ongibhayizisayo and manje ngifuna intwana zakuthi siyendala uyangithola thina singabantu befoni sebenza ngefoni otherwise awusitholi nje nanje uyangithola ngoba file asasiba abantu estradeni asisacolanga ngaleyo inkinga ezibhaya file sezizilungisa ngefoni bambo uyashaya emfithu nangumuntu phela usengenze into ebuhlungu nakho bafethu lapho file siyagada ifoni file nebhazi like ibhazi yakhuluma isho okuningi ibhazi ngeke uvele ungibhazi nje uma ngifika la uzongitshela ukuthi ngishayele izolo ngingakamba kwena kanjani uyakapeka ibhazi ngithola ngihlala lephele baba senyafika kuwe ngithi hayi bengifuna ungishayela izolo ba awunakade uyabamba mayikristu ungibhazela into khona mangifika kungitshela ukuthi hayi baba lentwana lezi asezenza ukuthi lapho ke bheka gcwele kwantala ku-MT into ayibuzile ukuthi le ntwana ezingaka uzithola and awusabi kuba ku-environment yazo ngithi mfethu untariyana i-outhi zami lezi mfethu like sengibathatha njengabantu abasekhaya yabona ukuthi if anything happens nangakubo mangayenzekala anything nga-actor nami yabo but then we are not promoting violence siyayivala i-violence bafethu stop ukubreaka nemashop asekazi siyekelani inkunzi jayivani bafethu le podcast izocala ngenye ivideo yabo general bajive ngifuna niyibone then Department of Sports Arts and Culture investane Van Gaten Mackenzie yekela indaba zama-podcast u-invest ku-sports and arts and culture kunento ezigrand ezenzakalayo la ekhasi yabo so bafethu sisazoyichubisa le sisazokhuluma ngesipantsula isikhathi masiya ngiyazi ngisazonibiza futhi yabo so abantu abafuna ihlase balithola vala afile mina mangingasha ngithola hlase file ngithola kulokhu litholakala kumsangano file ngithola nalapha ku Facebook ngamsearch umsangano wamahlase vele uzwathola namanamba akhe lapha text aye bamba noma iliphi ihlase mhlawumbe elivilayo lapha bamba mawusearch file urotate lapha mhlawumbe ungagcina soyithola file nama prize list la bamba nayo inkinga ngoba naku TikTok file igaloma bengasesha file umsangano wamahlase na ku YouTube file yabona tholakele ama Instagram tholakele wena intana siseflow ngalawo aba Instagram ama YouTube akasangene emaphathisi safika singena amafoni ayibona sakane phone basibuza waya kuma comment ama number khathi uyangiunderstand basatholakala kuma fezana maye ngibuka account ezinye izinto nami zangika uma WhatsApp ama TikTok so bafethu please make sure bafethu support out time yabo ikasi elivukile is all about like ukuchange mindset intwana zesekasi ukuthi zibe nama brand zibe nama business zibe nama class okujiva less violence more unity more love bafethu if une beef nomunye umuntu ningayicede ngezandla icede ngenkulumo
mayihluleka ngenkulumo ngaye police station banibonise ukuthi niqede kanjani then wenkinti ba grand yabo so a protection order bafethu protection order so mina bafethu ngegama ngokatlego Ntariana Mula aka Mr Soweto kafela motsiba aka Mr Cool himself bafethu intwana semakhonji la kuplomotsosi la kujiya khona ibhodi yabona bafethu so mina ngithi yazivala kanjani mangithi Soweto ati siphinde Soweto sikethu hlase bafethu namanje ngiyayibhala dala yakho ihlase nanini nanini na